andi on grandi ande nyami holle non ɓengu makko ko wawi debbo waɗo teddingol neɗɗo ko an hoti wa ɓengu makko neɗɗo no teddini kala mo hi kono miñan grandion e ɓengu makko ɓe feppako nder galle mi anda wo ko honɗum woni hakkunde maɓɓe mais ko woni wo hakkunde maɓɓe ko tiiɗi a faami diku min kadi ko ɗum ɗon woni miijitade an kadi simi jombima joni a naati ko galle ɗo a faami mina mi wata kerande ɗo neni am mi wata kerande ɗo miñirawol mi wata kerande ɗo hay goto parce que avant tout d'abord ko famille am est ce que an kadi si a naati ɗo wonano on ɗon miñirawo on granjo woni gerdude ɗum noon an kadi gerdata famille am wi kon habbo mi wolanama piiwo ngoto hiɗa andi yimɓe ɓen fof wona hakkil goto jogiti ko no woniri kono piiji ɗi no metti fi awa habbolam min mi wolanama piiwo ngoto miɗo andi a hii ɗum ɗon ngo yahuli mais min wona noon mi waɗi anani komi innuma kon ɗum folan jaɓi des fois hiɗa jomba goɗɗo sikka himo moƴƴi hara o moƴƴa mo sikkuɗa on hino moƴƴi hara ko on ɗon ɓuri ñolde donc ko honno minnatama mi fala yaya ittuɗum ko hakkille ma wota waɗu ɗum ko hakkille ma few anani a andi no mi yiɗirmami ɓe welalan han ko mi anda on to haɗɗodi mo woni hiɗa andi min kadi ɗa welalan ka kono hiɗa andi a hiɗa ɗo goɗɗo haaldon ɗum ɗo wona hawnaɗa o tewto haalaji ko kadi o jokka ɓen ɗon hara na ko jokkuɗo ko haldi ɗon ko na ɗum ɗum o jokki o jokka ɗum ɗon kadi ko ɗum wollan hulɓinde na innugon mi hoolaki mo yewte woni hiɗa andi noon pellet hiɗa felliti miɗo yiɗuma ka miɗo andi ɗum ɗon seɗo ɗum ɗon fi allah seɗo ɗin sigi on noon debbo o yurma ene yaalude ok hay bappam nde ñande ɓe nani ɓemo wolan yaaludo oɓe mari ko ɓe lamartuma min jigi nokka programme am sago am e nder o ndu lewru ɗo ma lewru aroru en daare en waɗire ɗum ɗo heñi Aisa. Yung tino ya kacu pun elena. Iwol ni mape do fo mse. Manjara mse kecha nalato. Bado naifi. Wanda vifoneja. Non kanai. No na kanai. Tu me dis mi yu kanai. No mi na ungo fu. Ai. Tunjuk sama nala kufata de Na ko fala ko. Ai sapu si anaunido nafatala jona si biu pali chonjimani ko mu paten machine ndo golude mini ko mani sa ita ko nasa itu golonda yeutima min hay ko minya ngam mi hala mina yo wopana anka di photo da okay aya be langa su konwad sidai nabe kala lela non fa mo mai so yo ita nyande iwa golle tawa ko haal mi lala he hewtilam ɗo simi hawanali ma nyande go ara tawa ɓuri ɗum ɗo inna pourquoi je t'ai pas informé qu'est-ce qui ne va pas encore dis-moi ɗum waɗi ko min e ɗum ɗoyi mi anda ko ɗum mi waɗi yaay fayde mi anda ko fi honɗum ɗeno anila kala ko mi waɗi ko nanan
ɗo taw joni minni yaay fayɓe addore coñji mo ɗimbu porade ka machine ala haalaji ko haalanama sina wiwgol lan komi faddude ɓano gasa ɗon simi faami ange tokarnene hande kadi on jogodiri nder ɓen astahfirullah kon waddi on walla dandam no kon waddi on e tawalla jooɗila darde te d' accord ya pas de probléme si ɓe ni ɓe falaka komin darde kon ɓe changé ɓe wiffiti télécommande ɗo accimi mi yeytoma haala woto nana e fi affaire télé taw wadde e tokaranene la dernière fois tokaranene mi yi hollitilan mi yani e makko parce que c'est ma petite sœur de lait et cette fois-ci aujourd'hui ko an kadi woni lan hollitude on ɗiɗo ngala feppude donc an kadi ko minatama waɗu saabu nelaɗo makko mouhammad sallllahu alayhi wa sallam muñoɗa he kami jombaynomaɓe janne no mimuji ɗin ko ɗi tati ya muño ya munno ya multu muño ko muñiɗo fooli se muñike en foolay mi yewtay miñalngal nini simi yeehi mi yennimo o innay ko ɓengo an woni lan commandude ko ɓengo an woni lan jidude kanko kadi simi ari ni mi yennima an kadi wi alan ko ɓay ko miñalngal miɗo dara miɗo bagadema fi allah sori s'il te plaît accu mi ɗa yutugol golle hara koni s'il te plaît fi allah ok promis a woltata fiyemo a muñoto tu gères. Dans mi change o mera golle Non, j'arrive. Viens, on va travailler. Non. J'arrive, s'il te plaît, la main. simi daari oɗo ko yiɗi lanko jiɗani lanko kala ko nena gotoɓe makko ɓe waɗina mi selay ɗon mi waɗay nebbam mi wujo sakki allah ɓay ko an wawi ko an jogui ko an hokkata ko an fannata allah okkoran yitere ɓiɗɗo torikema allah ko ɗum ɗo watalan luttinde ngal dewgal hokkan yitere ɓiɗɗo gasa bede ko ɓe añila wo simi heeɓi joni ɓe daray on ɗon miɗo ƴentima nam ko haalnalma gonga haalande fenani sabandema on min yeɓe guure ma nde mi yewti plus précisement miñamma o laaɓu pos o suuɗal lan o haalnimi koni ŋañude mo konko wonki makko normalement ɗum na haala makko noon o wawa an a torike ɓengu ma ɓe hokkima a jombimo o woni ɓengu ma si on heɓata ma heɓay kanko waka mellade wo ko ɓayti ɓengu ma ala heɓude jiidade ko foyer mon ton ɗum woni musude mo oui ɗum ɗo noon hewtande mo nokku goo kanko noon o yeggiti allah tagi mo tagi on noon ok joni si tawi woni ɓengu ma ala jiidade ala heɓude annen mo ko wawi ko toranagol mo allah juulanamo ɗum mi sikki ka si ɗum woni gacce je pense d'une part ko an fayi e responsabilité mako nder suudu Yacine mi étiqué Yacine j'ai tout fait mi étiqué etete en fop mi tawi au fond nami min kadi parce que komi wawi wata ittude ɓernde ande mi luɓa miñal mi wata ittude ɓernde ande mi luɓa ɓengu an c'est impossible ça j'ai usé de tous les moyens possibles pour leur satisfaire mais mi tawi il n'en est pas question ayi ko ɗum woni en law he waɗata goɗɗo hulata miñam ma goɗɗum kon ton ɓay tunga andi ko ɗum woni sondo ko ɗum waddude ɓe kongo nder suuf ton prends ta responsabilité ok so waway wonde ɗon ɓay normalement ko ɓengu ma ko on andi fi ɗon bandira même ɓe setta on koso kasa aya ya ñawno yiɗiɗi ko haylota ko waɗandema pinkini jeene sappo c'est vrai que oui les moyens ne sont pas beaucoup mais tu te démerdes pour avoir la dépense quand même oui on doit tout ça moi je n'en disconviens pas mais regarde je vais te dire quelque chose ɗandi andande ka wonnen ɗo
le monde c'est que c'est tellement cruel ko tawata banu adama fo no mari jingil berde no mari ko musata no